Kaway katrok kabadan yung number AS01KC9466 kabawan na kalan Guwahati bat kabatmu banit Shillong da kabakit yaki marjat kalakem dingken san hakathan pramer hajan Ganesh Mandir kabadan Marsenda abat kejalan Meghalaya Hariboy district. Katkum kajingyo alum jingtip kani kajingja kalajaman hakajan miet kat saw tarik yayong hakapor kumbashi pau baje AA. Laong bakading kalakalang jurbha hakibenta ba nakmat jong katrok. Hakani ka jingjia unongnya apa unong bud jong ketika trok kila la ban pet em na ketika jaka hakapor ka babiang bat sham ladon kanu ka jingjia ka bas ngosi mi ka jingman saw briu shu hadin balayo jing tip halor kani ka jingjia ki pulit pelip ding na jela asam kila poi mardor sha ketika jaka bat la ban temno ya kading halor kani ka jingjia ka jing tokit kadang ya chakmat ban lap ya ka daw ten rai jong ka jingkem ding Last chance,